Shalom, shalom wa Kristo wa Mungu. Niite Evangelist Alex Patrick. Nashukuru Mungu kuiona asubuhi yenye baraka, yenye amani. Kwa sababu sio mapenzi yangu mimi kuwa hai, bali ni mapenzi ya Mungu. Na kama bado napumua lazima nimshukuru Mungu. Leo asubuhi ya leo imekuwa ya baraka na amani, na kuna neno kidogo ambalo tunaenda kulisoma katika Biblia, ambalo ni katika Mathayo sura 5 mstari wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba naye alipowaona makutano alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia, akafumbua kinywa chake akasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Je, ndugu yangu ama Mkristo mwenzangu, moyo wako ni safi kana kwamba siku hiyo itakapofika na wewe utaweza kumuona Mungu? Angalia moyo wako, chunguza nafsi yako kama ni safi, ili kwamba siku hiyo na wewe itakapofika ukaweze kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama moyo wako ni safi, kama unajua kwamba siku hiyo itakapofika na utaweza kumuona Mungu, uweze kucomment, heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Chunguza ndani ya nafsi yako, angalia hauna shida na mtu yoyote, hauna makosa na mtu yoyote, kana kwamba Yesu akikuja leo utaweza kumuona Mungu na wewe utaweza kumpokea. Wewe ni Mkristo, jiulize, unatoa sadaka kila siku, unamwimbia Mungu, unahubiri kila siku. Ole wako siku hiyo itakapofika ujikute katika ziwa la moto. Kama wewe ni Mkristo na unamwamini Mungu na unajua ya kwamba wewe siku hiyo itakapofika utaweza kwenda na kumpokea Mungu na kumuona siku hiyo, uweze kucomment hapo na kushare kwa watu wote, ili kwamba tuweze kujua kama siku hiyo na utaweza kumuona Mungu. Asante sana. Niite Evangelist Alex Patrick nikiwa Nairobi, Kenya.